آها آفرین شاهد نامرين شاهد نامرين جن جيان آزادي جن جيان آزادي جن جيان آزادي جيان آزادي جن جيان آزادی جن جيان آزادي جن جیان آزادی جن جيان آزادي شاهد نمره شاهد نمره شاهد نمره شاهد نمره شاهد نمره ببرازق امرو لحضوري ترمي بيروزي هفال الشهيد هفال أبينا لقنديلي سرباز أم خلق برزة كوبونتوا لبرامبر أو داگیرکاری لبرامبر فاشیزم لبرامبر تیروری گله کمان لأوروپا و لناوخوی کردستان إما دبین ولام بو داگیرکاری أما دبوني إيوه ليرا ولام بو داگیرکاری لكساتي هفال أفينو هفال كاني وقشت شهيدان وبيرينينوا وسبشني خمان نوي دكين لآستي ترمي بيروزي شهيد أفينو قشت شهيداني آزادي خواز همو ما نزانين أو هيرشو كومال كوشي كأمرو دولتي كرد تركيا ديكاتا سر قلي كرد تنيا قلي كردنيا بلكو تواوي مروفاتي وآزادي خوازانا ولا همان كاتيشا هيرشا بو سر أو ديمقراطي كأمرو لأوروبا بانقشي بودكا هشت مانگا دولتی ترکیه به همو جوره چکیک لچیاکانی کردستان چکی قدقکراوی کیمیایی بکارهێنا بەرامبەر بە گەریلا و شاخەکانی کوردستان و ژینگەی باشووری کوردستان و ئۆپراسۆنی قفڵ کە دوایین ئۆپراسۆنی دەوڵەتی تورک بوو شکستی هێنا و هەر کاتێک دەوڵەتی تورکیا کە شکستە هێنێت تیرۆرەکانی لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە ئەوروپا ئاکات و ئەو گۆشەگیریەی کە ئەمڕۆ کراوەتە سەر ڕێبەر عەبدوڵڵا ئۆجالان ئەو سەرکەوتنانەیە کە ئەمڕۆ لە زاپ و ئافاشین و مەتینە سەرکەوتنی گەورە بەدەست هاتووە کۆمەڵکوژی پاریس زنجیرە پلانەیە کە تا ئێستا کۆتایی ناتوە لە 2013 کۆمەڵکوژی سەر هەڤاڵساکینە و هەڤاڵەکانی بەردەوامە بۆیە ئێمە دەڵێن دەوڵەتی فەڕەنسا وە گشت دەوڵەتانەی کە بڕوایان بە دیموکراسی و مافی مرۆڤ هەیە بەرپرسیارن بەرامبەر بە شەهید و کۆمەڵکوژی پاریس ئەمیرۆ لە چیاین کو بوونە ستارگەهێن gelê Kurd ji hemû êrîşan parastine qendîla ku bûye warê bi hezaran qehreman bûye hêlîna bi hezaran şehîdan em fermandarekî em rêhevalekî em neviyeke xwedawenda star û fermandarekî yê ji astar endamekî konseya rêvebira kecekê ku sih û çar sal e bê navber bê teredût ji bo azadkirina welat ji bo azadkirina civakê ji bo azadkirina jina ku di nava pencê qirkirinê de 5000 sal e koletî li ser tê ferçkirin ji bo ya canê xwe feda kirî em îro heval evên dispêrin dilê qendîlê em êmanetî hevalên wê dikin ancak ew ê biparêzin li vir em dîroka Ewropa baş dizanin dijminê jinê ne welatên Ewropî di sed salên 17-18 de 16 de dibin navê pîrabûkan de bi hezaran jin qetil kirin di bîran de xeniqandin bi saxî agir berdan jinan di dema ku şoreşa Fransa Rusya pêk dihat te jinên ku têkuşer bûn li kolanên Fransayê gule li wan hatin barandin wekî rozayan wekî Clara Zetkinan evana têkuşer bûn jinên ku li hemberî sîstema desthilatdar koletî nedipejirand jinê ku digot ez heme ez xwedî rometim ez neviye xwedawenda me sîstema desthilatdar li beramberî we şerekî qirkirinê daye dest pêkirin û bi sed salan ev şer berdewam kir kilîsayan dibin navê
آیتین جی خودی گرتین ده جن قتل کرن اف پرگاله کی دجمنه دجمنه جنایا لبران بری وی رورا پوگوت اکو جواکی آزاد بکه جنه اکو مروواهی جناوا وی به اخلاقی رزیق و سیستم لسر دسپینه در رزگار بکه جنه جبرو گمن دست پیکا تکوشینا خواه با آزادی و رزگاری جنه بنافکر لبران بری تکوشینا ربراپو یا کو دخوازه ولات نتو مروواهی جواکی بجنه آزاد بکه دولت دستلات دار ایرو لهر داره لکردستان لرشلات ناوین لأوروپا درکتنا نیچیرا جنین پیشنگ سدم اف بو هوال اوین هاتا قتل کرن سدم اف بو جینا امینی لرشلات کردستان هاتا قتل کرن کسین کو حتی قرک دناف به اخلاقیه دفتسین گوتن ام پولیس اخلاقن جن قتل کرن اف پرگالکی حتی داوی دجمناتی جناد کیا و پرگالکی دخوازه لبرانبری فکر ریبراپو یکو دبیجه جن جیان آزادی یا کو دبیجه حتی جن آزاد نبه جواک آزاد نبه او دخوازن کولتی حتی قرک لسر جن فرس بکن جبرویه جن اکو دبه از همه جن اکو تکوشین دکه جن اکو بفکر و رامان ایراپو خواه پرورده دکه دبه هدفا گوله دجمن لکولانان لپارلمنتوان دقادن تکوشینه ده دقادن چیای آزاد ده دجمن هوانه پرگالا دولت نتاو درکت یعنی چیرا جنان ریشو کو هاتا کرن لهمبر خطا تکوشینا آزادیه یا حوال ساره هاتا پکیناندن جبروی که جیل همان جیهی اول همان وقتی ده و دمکو آمدکاریا سالوگرا شرمزار کرنا 13 komple hata çekirin heval ve deri de hata şehit xistin erişo ka hata kirin hember felsefeya jin jiyan azadi hata kirin jiber ku pergala kapitalizm pergala ki diji jineye diji azadiye diji xwazaya diji mirovahiye jiber ve ki felsefe jin jiyan azadi li ser xwe wek xeteriye keditin wek gefe keditin le bilabaş bezanin ekut lüve deri de hatın rüreşkirin hatın mahkumkirin pergala vana bxabu ev roj u sterka kul Kürdistan'ı roşalata navinde helati u derketi evetim le azmanın Avrupa vek sterkike vek rojeke etim mrovahi ronahi bikin gelan ronahi bike jine ronahi bike o yeku tavanbar bibin yeku mahkum bibin yeku tariti de jiyan bike her ev pergala vana yapxaya o beguman mimari felsefeya jin jiyan azadi reber apoya iro yeku biser dikeve ideoloji felsefeya reber apoya ekul dora ve felsefe kom dibin o aşık ve felsefene gelin u civakin u mrovahine le eku tenetmenin o eku ruraş dibin her ev bxana jiberwe ku eku tek diçin avana bxana Jin azadi.